angine nenu kedas apa buen numobo bungo doman mecelep ke peparun bapone liang kenah bapone ket kematan bapone nyak cedang cening dokone di negara Pangtawang di kota itu bapak nyelapin alit-alit cara jani pesemangang ke jalan-jalannya samilangon laip-laip tuh nak ngeranang seker pang cening nawa oh nanti bapak ngoren tiang ngoten buka alit-alit itu di penegaran di kota itu bapak mana alit itu di kota nak orang ngelah keginan yening tiang ngoren bapak ngoten buka itu nah sekarang bapak masih minahang wah mara bangun subuh dan bapak tiang nyuangnya subuh suut nyuangnya biar noren bapak tiang mumpuh di bawah di cuman tiang bakal mancing-mancing bapak kena ceningnya pang patuh melaip tuh kene ning yan cening semangang ke pancurne samilang abojun mesugi apa proditu dosen patuh bejening masih do adane lincak-lincak semangat luwungang bene tawang masih bapak pumenyen bapak nih bapak men kengke dong udah pegar pesan bapak semangat maro bangun coba membunga ngapun adane bapak tuh ne pulo cening bungan jempiring apa kaden cening pas dus bone kencungu papone keneno tuh bapak terbane bapak ngerasang parundukannya ibu lo keto masih bapak mungkin bungone anemik dade dingah yang ane suba-suba liwat dade anaknya ngerasang ya nirago kane madewek pajang patuh kane waluyane ibu lo menapa ne patuh bapak oh nah nu jasa mangang ne kene nih mendengkin bapak yen bungone kemang to patuh kin jelemo bajang kemang bungone meswang bomik miik won yo nenening rumah sak ngau kini tumlilinga inyawan iko kupu pang teko ngemaranin yo ibungo mekejang sat padone tungisep madun yone samilango ngekeh sarene doma kawinan lantas bungone nyak menadi buah lantas yen patuh buen balik kang bapo bajang ceninge jani gobone jegek laksanone luwung do pina kebon yo ibu ngomik itu patuh ne tawang cening dadene yen yo ibu ngo dadi makajang yen isap pada iko buku bakal neken ya ibu ngo mana jani yen tiang madewek pajang yen pripet pradene pernah inu kodang tiangnya sing liut yang lah timpal bapak man kena ceningnya luwung tuh kaden cening luwung kepinoban tiang reh liut yang lah timpal badah ning do tulado laksanan bungo nene sing cening dadi apa makawenang tiang sing dadi ngulang laksanane bungo bapak yen bungo ne mapan yo madan bungo ke tuang bapote cutet ne do nak mulo kok ke tu gaman yo ne yen cening ne madan manusa bajang buko jani sing dadi nulado dijene sing dadi nang jani cening eneh jani cening bajang rumasa bungo kemang teko yo itu melilingang tampi yo kapen bungan cening teko iko kupu masih tampi cening buen mani teko yo nyawan masih tampi cening jani mekejang tungekeh sarin ceninge lantas sing dadi ya lantas buah ceninge sing jadine tongosne
buahe dini dongosne pangcening nawa. Neyan prade lantas kedo janine ken-ken lantas abad jenenge. Ya nalih ya iko kupu rosango itu mliling angae buahe do. Alih itu mliling rosango nyawa. Nyangsan mekelo buahene kadut jeneng sing ngeden-ngedenang ya ya. Lah atine mai kemo lantas ngalih tukang wut tunen ngutang tongos buahene dibasang to. Keto penadene yang dia nulak keto laksanane bunga bapu. Do itu jeneng sing tadi. Yang di monto-montone pengeras bapone. Dadi subuh yang keresaban dia. Ya dia senit yang numa dewek cerek. Dadi ne pengaptin bapone. Dipet pranene rago medewek bajang. Yen yang malah bakal ngabuk ke bajangane. Ari wekasan Cina hirago kini ucap lo luwe. Yen yang peleh bakal ngabuk ke bajangane. Cina hari wekasan hirago kini ucap lo luwe. Nak mulo ketone. Jeneng bajang cepok melang tengah tangis siang ke bajangane. Duh bapu semanang saya bapu. Duh adine timpale tuh yoi sekar dijo. Saja masa bapu kan mentan merikin yang disekar. Nak dini nih bapu ngajak imok sebuah merelawasan. Benar sebuah suwong cuma. Menapa satu angi bapu mau. Loh pangilu nawang. Nih bapu bisa nuturang parunukan yo ibunga. Cutane liyo nyetutur yene. Kewalo, nih jani mau sing bakal presiden ngoren kudang besok di kono jaki ngoren dulu. Ngoren nak tiang mana? Nah, bang tiang nawang. I bapo masa keto. Kedo kengke. Cara sing tan mirang ngegen po. Banapo? Kata nak dua-dua ngorang. Sing tadi kono iraga nyatua semang-semangan. Iya iraga nyatua semang-semangan. Pasir kono nasen dari po. Kari. Man kengken. Nah yani sekar bekelih bajang adane do nuturing nak jenik-jenik do tawang sekar. Ya nak jenik-jenik orene mau benah ne sing guguno do nyak cara satuan sekare yen semangangnya do pasil nasin dedarine pemekasne yang semangangnya do sing man megarapan apo lantas dar. Kedo yang suyaktin tawang sekar. Oh, dadene. Kulit kita tiang kaulah-kulah. Itu nak mulo kedo ya nak jenik urin kedo sing gugu tawang. Menak sing sajaan kedo apa? Sing saja apa? Oh, tiang benar sebut ayan masih tiang orene bidan kendadong tiang ah. Menurut apa itu lo? Lo sekar. Sing tadi nyeni lo lakar negaken talenan ke tiang tiang. Yen lo lakar negaken talenan bisa besar jet lo ke tiang tiang. Jadi kengken po. Kene do kengken. Yen rosang besar nak masenya apa mawenak. Yen talene sing nak biasa angone ngatabio. Do bakal tegaken nah besahnya jet donyak lagut nak kedijet gen lantas ngap besah kad koket Adi nungka po kad koket apa tuh? Gino nako nang kedo wak bekelih sing kenompan ngeresap Yakti nih bapak dadas nungka bapak kad kenapine besar bapak lo mudiang nako nang kedo to sai jelo melah do nah semuanya kepenaban mak reh nenak sing tadi orang mirip lo oh sing tadi orang benih bapak semuanya satu sing tadi orang masih orang nah nyanan pedang ne ora ene yo ne kene lo mayang sari jawat sekar ne buenjep nak bapo lakar nyuryo sewano bungo ne di merajan no ada lo kadang gelah bungo ne di lo saja mau kadang iya hanyar kan aja mau ngalih tiang di nah yan bok itu pangsing kaset penjep mualiang bapo bungo malu iya bapo di
Iman bapak manane nyantos sering kono. Tanya tiang sarang sekar pajang rarang mereka Duk ketetanan. bubuhe bola bangkar bapo medar bedik. Kopi sabun sedohang tiang bapak. Ba, Ah, benya benpo medadet langa bubona. Nah yang ditlaman pona bata entep na nuang tiang. bapo kerang keto. Na kemomo. Eh bapak, mana tahan bapak sampai orang yang lima berapor. Loh, makanya mau jalan ke lautang mah jalan. Kalau dengan saja kasepan di pet pradene ada naneknya di bapak main. Nunas kamu nyemben sepong dengan di bapak. Susunya bapak. Sabet saja mau jalan tuh ada abang mau kayak ngalengang. Ya. Saja asih mau apa nih tanam mau di kamanan mau kerja sebab ada menteri kemana nih jani mau kerja sebab ada mau ngomong. Nah kene subo, rahirago mo dewek bajang. Yening demen mo pemulan, pemupune mo semelah. Dan yang nelo kene ngelengit dogen. Semangan maro bangun subo nengkul. Negak di bebatarane dogen. Yen mo na demen masih mo pemulan, kene subo penade nelo. Nah aja mau kerja ngantang seseng ada di lengit sebab mau antang. Nah alak-alak gue ngalengang. Kewalon nen malu lo. Rahilo mirip tuara jenawang. Makanya Ini tonggosin na tengot pesan. Sotone ni rago bakal ngale bungo. Sana nyi rago bakal kayo. Pangdonya nungkul-ungkul lo. oh kayak manyus Benar lo. sedang melahir dia nggak sebab manyus Oh ilo coba kayo. Bida nih lo kayo. malah lemang. Ye. Ini Jangan marah. merasa kaya dari saya selesai ya. Nak lo kumol pesan. Lo. Yen dadi pengideh mok. Rahirago medewek lo. Diseng-senge ane waya pang sidanya lo kaya. Nyang pang telu. Pang peno lo. Bang Peno Bang Lu kaya wai. Semangan maro bangun kaya. Tangayan sudrago megarapan tuh manyus. Lingseran mekere mesari mase manyus. Tuh maro seger bayune lo. Aduh, jak manyus kan selesai. Memang ya iya. Ini saja ilo mamangkong. Nah tegarang tuh orang munyin moke. Mai Dijak kaya mau dijo. di pancorane lo. Nah, itu jalan mau. Jang prabote dini. Aja Ne cerek dini, moke. jangan. Ne cerek moke dini gantongnya. Nah, mau. Main lo. Milah subuh nenenan di tengah halase. Nyen yang latu tamanan ini. Taman apa nih? Nyen kaden ngelah nih. Hei, hei, Ada gitu penarak bu. hei. Kerja mana? Ah. Tadi cuma. Hei. Hei, Saya ada lah. apa? Kinyo, meding. Oleh suong nyen lah dini. Hei, mana? Kaya kan bu. Sudah ini makan tu. Ada lah, saudara lah. Wah, kago sing banget yo nyuang. Asik. Ya nak bajang-bajang ning lah dua jadum lah. Nama yang panjang tu. Ah. Lah dijo yo Ya nenenan. nak dua-dua ci banyuang. Nah, Eh, eh, di gangsar jab di apal. oh, Di zaman penarak tuh. ini mana duduk Sini maro. Di jemak tu naik. Nah nyuang yo tu. Mana duduk, nama duduk. Saya ada lah. Sing dadi ngawak-ngawak menjemang men sing pegelan do jemak undang. Gitu Nama tadi. duduk, ini seneng lah. Menyemak sing moran sing maling. Nyen dah nyen uren nama duduk Nah, ni. mau sisa nih do. Hah? Mau sisa. Mesiso. Oh. Mesiso main nak be? Beragam payungan. Bado joget tu be. Nai, nem dengan sana deh. Oh, Be apa? Ah, Di zaman maro. ini bu. Ajan. jom, jom. Joyo man.
Analen sering sana. Tuh, darah madak pangman besi. Nah. Jangan duduk. Pada, bakar. Wah, Kanan cingejang di tumaro. Hah? Cingejang kata di tumaro. Apa Lendang Heng. Jangan dong. Sing. Dah iya ada beli apa kerana nguluk-nguluk. Iya. Saya udah dadak ngelemone. Kengken membaca. Kanan cingejang di tumaro. Aw gitu nah. Aw. Iya, marah aku ngurang aw. Sing ada unduk. Kanggo ya agak itu. Kanggo wang rago lu. Mani. Bemi bone. Bilah bone. Nyen yang kelane yo. Nyen kaden. Jat lu ya Biasa kemana? nih yang nak selendang gitu, kadang udah ngobo. Kengken. Sing ya biasa nak baca-baca. Nantinya. Saja, Mak. Oh, Sekewalo dingin tiang, Mak. Ya mamuh lan. Rai bapo nyuruh suwano bencot pang sajen nih yang kena ragone ngaturang semah di. mene mirip neng lango. Ada, Mak kan mamamu tiang mamu saya ngeleng kutun tianya. Ngeleng kena kutun. Bedi pancol ada yang manjat. Buang cek di sabun. Ada yang ada yang nu. Cop, kecop. Banyak Oh, cor. dingin yang aleng-alan, Mak lan. Lan bunga konen maseman. Lan jak kemenyakan lo. Engal-engal cuma kaman makan. Lan, Hei. Mak. Dalam. Weh, dasar, diapal. Ye. Makejang tadi. Jak playa bunga gelah nawe. Adah, yang niraga milu melaya bang gelah anak sing mana poran. Sinah kinucap dewek maling. Nah, pangsing iraga dadi maling paling melahang. Kerjang sebodini kalau tongosin. Tuh pedaranya lau. Ini menang panganak cekek. Kengken. Sing len rasane. Pesajan, Mak. Medaya kan kene asane nak suwon kaya luwung ne. Mes sesai kaya leng pidan bakat sing keren kaya. Lo badannya lo kumal. Lo lan cuma penarakan lan. Makelot kene di tetamanan lo pakai tegani baponya. Saja Mak bungo sing aseman. Jalan, Mak. Lan. Mak. Di sing no penarakan buka dadu lo. Nah, ne sajan cara munyin Mak tongosne tengah. Me mirip semut ngajang penara Mak. Maros semut ngajang penarakan. Lo mirip tonya taman ini metangi. Tadi munyin meng lo. Benyap yan mai aja ajonya Mak. Sajo di ponokan ini liu pesan ada pikul. Jak kejololan. Sajan jeretna ya Mak jeretna. Tadi josen munyine kan ale-alenan lo lan. Meong. Mai pak ngi bom meong. Ale-alenan Mak. Lan ale-ale lo. Mak. Tadi soleh pesan lo. Oh, dadi yan meng biasane kadang mau batres pak-pak. Bener. Boleh dadi dago batresne. Tur maning dadi gede kene menge lo. Nang tekarang aja ngeros. Pis. Loh, Meng. Penara capek. tadi ngasih pesan lo. Nang tekarang itu aja ngeros. Meng. Bisa ci ngomong gila mau Meng. Bisa. Dadi manusia lo. Ne ada kameng gue kamu. Dadi bisa mejujuk kamenge lo. Bata. Ne yo me ne mirip pasangnya lah ya. Kalau yang don-donan jani ne mau. Nah, kamu tuh ilo lautan. Kameng. Yen pasang ci lah ya. Ne bayar don-donan ne ama. Mau sedang Dadi sini lo. Kameng. Dan ci gaya na. Maman ci mulo don-donan. Bang cang ci ngama don-donan cengnya. Menapa tak kaya maci? Cap cai. Lo. Mau nak kecap saya Kameng mau. Nena mula bakal ngkoli rago lo. Tumen jani ada nabani ketetamanan ragone. Dipet pradene tahu ibapo Cina rago bakal lo bakal lo. Ajo mau. Tage penarakan nih. Jero. Ulian dari Meng, ulian dari Kameng. Bang Ragoman ngemaling prabot yang ah. Prabot yang ah. Biasa dogen. Prabot mau dia beh. Ye.
ngalih. Dage lo. Mana mau dage? Sing duga ben mak bakal nagih kamu. Bada. Lo. Enak biasa, ye nak muani bakal nemin kadong tuman, kadong demen ya bakal nyandani raga. Jalan mekelahat depan macengan bunga. Abah. Bapak belakang. Eh. Selendang bakin sama mak. Das, utang. Gimana mau cuma? Lo, tadi ke atas pesan lo. Bada, pasti nsot di tunga. Main awapin mak. Nah. Niwangnya mandiae. Gading sab nakit lo. Oh, seingatkan dewe. Don. Saja. Saja niwang nih deh. Lo, tadi yang kenangin tu nak lo. Cok kecok ya. Aduh, nu masih niwang sah. Oh. Kadang nak dua-dua ngorang. Ya nada kone anak ulung. Kati seringatkan dewe. Langken kone banglung. Ne sebuah langken tiang banglu. Tadi ya sih nggak bangun mo. Laman keto, Cina ada metatu. Nang tegari Pada, jayo balen pasti saja ada menatu. Malen lo. Mo, dalam tatone dalam. Apa ni? Bolong sangat saja. Kenapa nam? Bolong lo. Di benangan song jet. Mula songjet bolong. Nak ngeros. Cek sataka benjol. Lo menkudiang mana jadi lo. Dok keduanya mandian niwang. Aduh deh. Niwang kene. Jadi saja sang kaning cirik mo ke. Bisa nak seingatkan dewe. Ajak ya tulungin lan mo lan. Menkudiang mana jadi lo. Tur maning ajak ya domang kaene. Mo oyong ini. Tongo senane. Yang lagar ngaliang penyampi. Nenak najak daduone Kalau kalau kena kena. keto, mantan lo mendewek kerekan makala. Di lo nyen ngoyong dini, wajah bakal ngalih penyampi lo. Ye ngale penyampi di pangkung dalam duwi kan, Pak. Yan batis mau bisa tebak duwi. Genggen nih mandian niwang. Mangke nadumun yang kali ngedomang gae. Kamen keto, mau nak ngalengan lo na. Namo Na na timbale bensinnya orang dini. Barang nongosin. jero anak lanang. Yang. Margi natang tiang arah penyampi margi. Apal barang. Jelas-jelasnya jero. Mau kemana dua orang lu mau? Hei. Dia. Jero ne sarang iriki nyantosin timpah jero nih jero anak-anak. Aduh dia sing banding ngahana niwang. Tidak ada sapu nikah ngiring sarang-sarang riki. Oh yang mulai. Timpalnya dari hati ngalahin. Di depan sebuah. Yene bakat kalian. Basa kalian nak yang sabrak kening dewek. Padahal masih. Yang tulungin. Namuani tuh raja tawang. Yang kenang mandir jani medayo. Ada jeleknya yang nulungin timpal. Paling malah bakal tulungin. Eleng-elengan ragan jerone. Niki boyo jepuri jero anak-anak. Niki wanda tetamana. Durosang metangi jero anak-anak. Aduh. Deh, nah niwang gua deh. Tadi makalepesan ilo sekali ale penyampi. Lah, engal-engal ake lo. Jero. Yen kene parunukane. Tiket pradini tahu ibaku bakal kanti rago ngaben anak muani. Sinah supaya rago bakal opat. Lah, engal-engal lo. Nak nyaru-nyaru usah bakat aben. Jero titiang nunas ampuro
Yukti wet sangkane titiang wastu jerone nenten eleng reng anggo mangnane presida jero nempacang ngampurayang sikian titiang jero anak-anak. Nggih. Presida jero ngampurayang sikian titiang jero anak-anak. Nggih. Wonten titiang lalar sapunika ngelungsur kaiwangan duaning purun ngambil puniki kancrik duwen jerone nggih. Nenten sanang parene kanikut sane panjangan jerone. Pamakat jerone sampun eleng reng anggo. Dan kitu yuk di mana titiang jero. Nalar suksema titiang ring suwecan jerone. Sampun mau pitulung ring titiang. Yanten sapunika sapunapi penadosan titiang. Nah ne mangkin yukti melat titiang mangde uning ring ragane. Sapa sira wiyatinipun saking napi pengkalipun sapa sira kenging pesengan ruwene jero nak istri. Bani sik ngorangmu adane. Loh. Sira pesengane nggih. Loh. Sira pesengane. Loh. Wah. Jelema lengah totono. Benah-benah matakon sira pesengane. Loh. Pengklu pepadakon jek pragat loh. Bah, yang keto. Ada na jeneng ilulo. Oh, mirip. Bah. Loh. Halo san. Pangman mapin suna bajang niwang ni boman mapin akal niwang asa diri. Badra, ne sina penongkon ngampagang penyampi. Milu panana niwang busan nyamane niwang langken pangdu senyak bangun. Jani ne kudiang de Jani rago bakal alihkan bapak namai. Bada, paling melajak kencang nas. Kengken tu. Sama kencing lo. Kenyen. Nak duduk. Ye, sing bang nae. Hah? Sing bang apa mencah? Ye saja weh. Kau bangun tadi. Bang, kau ngencing. Oh. Kau bang ngencing sing kawan. Oh ye, blok. Dot nawang. Alah dia. Mendot nawang nyumuna pulas kencang saja. Sing. Jero. Yang Nyaman dia gejolak kono. yang tenawang nyaman dia di jauh. Ma. Dek. Dek. Ma. Loh. Nak kengken ni. Bawas tatone Apa was? Mau melaip kanding ngale ilo milah lo kijo dogen melaip. Dek. Loh. man kengken. Sajo sing natodoreng sapreken dewek. Dang tuyah mau ngaben kanti semutang. Dang luwung bane kijap-kijap. Oh sing sajeng sap. Benah lo. Badanu ya dua gantiang kan mo. Wakan kengken. Nah aton na cara kokodo hemon masa keto nyelempang ora dini. Kadane tiang nyak ngaben nyenai ban. Kal tak kencang ngaro bangun tas. Dadene modong kulok-kulok ne lo. Mana? Kijap. Dia teko mai lo. Kengken ni. Kengken dek. Botawang tiang ada itu neng aben maro. Kajan. Sajan. Nyadane. Pengklu botakon. Tetap orang lo. Nyana dani. Ilu lo. Ilulo adane. Sajo Yo lulo. Sing sajo sing lo. Ngawak-ngawak dogen. Ilulo adane tutu niklia. Li jene indut adane. Apa yang lulo? Saya waloh ni. Hah? Waloh apa? Singawang masih. Iwalo. Waloh. Pegang sar. Yang Apa mirip sangkang jelak yang takut kan tiang? man. Sinyak benah-benah orang. Mak kita. Nang beli matakonmu. Oh dia nak kau nak. Oh saged ken belinya nyak. Orena bener-bener. Nah. Hei. Nak loh jadi dua.
Lo dua. Mana mai kalah siapa kalah le? Dia nyak jalan keluar mai. Ada. Aku aja dua. Ye. Le jo, nyen mai. Ye, Ya dah ni, jo, nyen ke jalan. Loh, Kita pesak nih. yen ning kene tetakone napa ya dadarne lho. Mere kuat pesak mama. Nak omong di alas itu. dia beli kecok ngomong adi. Los nak memunyi nak lo demen kemunyi ni halus. Okey. Kau rago sing Oh, Namo Cina kono. Si bang halus. Madar sano nak benoi nang jumin. Ye. Ye. Kemi. Apa kalau orang tahu? Bisa sing memunyi to. Kalau apa? Bas halus, bas keras. Iki ben bisa. Ane sedang-sedang nak cara Buat ke mama. Nah, beli apel teh momo, Jo. Mau jalan, adeng-adeng iraga ngajak nak lo. Okey, tu. Pang lemas, pang halus, pang manis. Nah, Ainya. Kira anak istri sarang kale. Kemudian dodonan. Oh, bro. Cara nak memudru dah. Ayo.